Yuk teman-teman, kita mencari mainan lagi yuk. Kira-kira dapat mainan apa ya? Wow, apa ini? Kakak mendapat mainan nih teman-teman. Dapat mainan ondel-ondel di sini. Wih, keren. Kita kumpulin dulu teman-teman. Kita taruh dulu di sini. Let's go, kita cari lagi. Kira-kira ada mainan apa aja teman-teman? Coba kita ke sini. Wih, ada lagi nih teman-teman. Ada ondel-ondel sepasang. Wow, kita selamatin lagi teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Wih, mantep. Kira-kira ada lagi gak ya teman-teman? Coba kita ke sini teman-teman. Kita lihat dulu. Wow, ada teman-teman. Ada lagi nih. Ada mainan mobil Tayo warna merah, hijau dan biru. Wih, ayo teman-teman, kita kumpulin lagi mainannya. Wow, sudah dapat banyak nih teman-teman. Oke, kita cari lagi. Kira-kira ada di mana lagi ya? Coba kita ke sini. Wih, apa ini teman-teman? Kakak dapat squishy BT21 nih teman-teman. Ada si Coki sama si Ivan. Wow, kita kumpulin lagi teman-teman. Oke, kita taruh dulu di sini. Kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada mainan apa lagi ya? Coba kita ke sini teman-teman. Wow, dapat mainan lagi nih. Dapat mainan mobil Tayo. Ada 4 teman-teman. Ada kuning, biru, hijau, dan merah. Wow, kita kumpulin lagi teman-teman. Kita taruh di sini dulu. Oke, kita taruh lagi. Oke, kira-kira ada mainan lagi guys teman-teman. Coba kita cari dulu teman-teman. Wow, apa itu? Kakak mendapatkan mainan Popit, Among Us, dan es krim. Wih, kita kumpulin lagi teman-teman. Wow, sudah banyak nih teman-teman. Coba kita lihat dulu. Wow, oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.